ryawe n'ibyubahiro. Iyo abatari bo barindamwa. Izina ryawe n'ibyubahiro. Izina ryawe n'ibyubahiro. Waburisha mu ngabo nyinshi. Izina ryawe n'ibyubahiro. Z'umwami Senakeribu. Izina ryawe n'ibyubahiro. Warazitsinze. Putse. Izina ryawe n'ibyubahiro. Ukeneye amahoro. Izina rya Yesu Kristo wa Israel. Turakwigiza muri uyu mugoroba. Hanyura bose. Turakwigiza muri uyu mwanya. Wadura imbaraga ze. Imbaraga zibasha gutwika. Imbaraga zibasha gusenya. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Turagutakira. Utabare. Turacecekesha guturika kwitwa. Izina rya Yesu Kristo. Turacecekesha guturika kwa Petro. Utabare. Turacecekesha. Utabare mureke. Urupfu rw'imisigiti. Abarashinzwe karengane. Akomere gutakamba. Marashinzwe karengane. Gukanyuka turakwa. Akomere gutakamba. Amasakrifisi turaya. Abashinzwe bakomere kurabana babo. Kungo. Umukwe araje. Ni musitona kumukwe aje agasaku karaba. Ni mu musanganire. Maze babakobwa bose. Badasigaye numwe. Barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu. Nimuduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati oya. Mudukwiriye twese. Ntabwo hadukwiriye twese. Ahubwo nimujye mu bahanduzi muyigurire. Muje kuyigurira. Bagiye kugura umukoraza. Abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. Amen. Amen. Urugi rurakingwa. Manuka hepfo, manuka twumve bagarutse bavuye mu bahanduzi. Urugi rurakingwa. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza. Bavuye mu bahanduzi ubwo baraje ariko mwango wakinzwe. Barahamagara bati nyakubahwa tukigurire. Ubwo bari ko baheza Imana icyubahiro ariko nyuma y'igihe. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko nabazi. Kera ibintu byari byahindutse. Nuko kubamenya sinjyaye ndibuka. Nuko mube maso kuko mutazi neza. Inama yanyu mbere munsi iravuga ku 13. Yego. Nuko mube maso. Jambo wa Filipi 3:2. Abafilipi 3:2. So umurongo wonyine. Abafilipi 3:2. Mwirinde sambwa. Mwirinde sambwa. Mwirinde inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi nazo muzirinde. Mwirinde n'abakeba. Gukeba kubi. Mwirinde n'abakeba ariko kutari kwiza kubi. Imana iguheze umugisha. Tumukomera amashyi cyane. Tuvuge ngo amen. Abatazi nitwa Chirumba Stefano Byiringiro Tuyigoma Sengera Cornerstone. Ndubatse mfite umudamu n'abantu 8. Bariko bakora abahungu. Ikindi ndakijijwe ndabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Tuvuge ngo amen. Ibi bice kore bitatu tuvuye gusoma nibyo tugiye kwiruka kamwe kanya gatoya tuze gusoreza kuri aka kavuga ngo mwirinde izombwa. Niko kanyuma basomye mwirinde izombwa, mwirinde izo nkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi. Niho nshirira umutemeri. Nimwumva ndahagaze mumenye ko ndangije. Nimwumva ntarahagera tuvuge ko kendirize. Tuvuge ngo amen. Amen. Iri jambo ryo mu Baroma yavuze ngo numwizera. Wizera ko Imana yamuzuye kwatuza akanwa kawe nguzakizwa. Ijambo rya mbere ku buzima bw'abantu b'abanyamahirwe no gukizwa.
Ukizwa bihera mu kumwizera, uzatuje akanwa kawe, ukizera Yesu, ukizera ko Imana yamuzuye, ukizera ko yagiye mu ijuru, ukizera ko ari buryo bwa se, ukagira isezerano rimwe ko azagaruka, ugahora uryiteguye, ukaryama uryiteguye, bitondo ukarisohokana ko ryo gusanga ibwiye rikagusohoreraho. Icyo nisho gice cya mbere uko ndagitambutse. Tuvuge ngo amen. Hanyuma iyo umaze kwizera no gukizwa, hari ugomba kubaho. Si ukurya no kunywa, si nyuma yo kuvuga muri izeye ngo birarangiye. Hari ubuzima ugomba kubaho nk'umuntu wagize ikindi gice cyangwa indi si yinjiyemo y'umwuka cyangwa y'umukizwa. Ibintu bine ugomba gukora ukaba uhagaze mu murongo nyawo abantu bahaye baja mu ijuru. Ikintu cya mbere ni ukubaho ubuzima burimo busenga, ariko ubwo buzima burimo busenga bukaba bwubakiye ku mbabazi. Mbere yo gusenga ukabanza ugahakikisha ko udafite icufa n'umuntu cyangwa icufa n'Imana. Hari abahanga bo gukorogana n'Imana, hari abahanga bo gukorogana n'abantu. Tuvuge ngo amen. Abacungaje barimo binjira, turirimbe kakarembo kavuga ngo tibakivugana tibakinagendererana. Nimukivugana, nimukigendererana, icyaya mukore cyanditse muri karine Haleluya! Haleluya! Wabasifiwe. Amen. Amasengesho y'umuntu utireze niko kuvuza ifirimbi. Amasengesho y'umuntu utireze n'icyuma kirimo kirangurura mu butayu ntawuhaye cyumva. Amasengesho y'umuntu utireze ni ugukora mu burakari bw'Imana wibuka yibwira ngo bakuwe ukadukorogana. Tuvuge ngo amen. Imana niyo yumva umuntu arimo asenga n'ibyaha. Ngo Imana barimo yumva umuntu arimo ayisakuriza. Tekereza utuje, utekanye, ufite icyerekezo cyiza urimo cyangwa uri gutekereza umuntu akagusakuriza. Habe niyo hosoma mu wawe mu cyumba, habe niyo uri kumwe n'abashitsi muganira, uzubwira abana ngo dusanzwe dukina, dusanzwe dutera igipindi muno, ariko ndi kumwe n'abashitsi muze witonde. Timusakuze page yahindutse. Tuvuge ngo amen. Iyo umuntu wese usenga n'ibitangirira mu butayu, usenga n'ibitangirira mu mafungo, usenga n'ibitangirira umuntu yinjiye mu rusengero, usenga bitangirira umuntu yamaze kwireka. Tuvuge ngo amen. Amen. Iyo wirengagiza kwirega ukavuga ngo reka uzirengagize usenge, buryo uba wirengagije gusenga ukaba mu gatonga na huko. Tuvuge ngo amen. Iyo uvuze ngo reka ndenze hoje gusenga nubwo ufite icyo dupfa n'abantu, ni ukuvuga ngo uba wirengagije gusenga ahubwo mugapfa n'abantu icyo mwari gupfa n'abantu. Kandi ntabwo ntabwo bikomereza mu bantu gusa, ahubwo uzamuye uburakari bw'Imana. Aho gusenga utireze, wowe kwirega washaka wese gusenga, kuko bifite umugisha kuruta gusenga n'ibyaha. Amen. Tuvuge ngo amen. Abantu barakorogana ariko bakisengana, abantu barakorogana bakabana muri barazo, bakabana muri pastora batazabumvikana, abantu babana muri korali batazabumvikana, abantu babana mu itsinda ry'abasenga bagira ibyo bapfa ariko ngo barakomeje. Abantu batanga amaturo badakijijwe batireze. Amaturo abantu batanga badakijijwe ni nko kuyatwika. Igize yararinze ngo birarutwa nuko yagurira abantu tuboga ngo bakarya bagahaga. Satani y'abantu barimo bakora bafite ibyaha azagenda bahumuriza. Umunsi wa mbere mutima ukikanga, umunsi wa kabiri ukagenda umenyera yari bakakugira nk'icihebe. Igihe cyose bwa buzima ukabumenyera
ukawutegereje munsi wo kurimbuka. Tuvuge ngo amen. Umurinzi aravuga ngo ntibakivugana ariko baza basengana, ntibakivugana ariko barabana muri pastorale, ntibakivugana ariko barabana muri paroisse, ntibakivugana ariko bazahaguruka agatangaza amasengesho. Muri iki kinyejana ibice byose dufitemo ababandi. Muzi nako kujumbiriza muri yo mafilipi ariko tekereza iyo abantu bahagaze neza mukanyeganyeza ngo basengera mukagira mukasenga neza. Bazabasigara bavuga ngo mwahasize amazina. Sanga kabisa ukuzani yaranje aho ugeze hose mutakasiga amazina. Ntakibazo. Paulo yandikiye Abafilipi batumira urwandiko rwa yarafunze. Arabwira ngo mumbwirire nazamu. Message yamutera amazina atarashika. None abantu babiri badahujije woshika wohura nabo bakareka kugira amazi wese niko kubatoneka. N'abantu bari bafite imisebe bidakoze bashike ukabatoneka noneho bakazabona bagatoneka nagabo nyine byose bitakaza, ariko n'abantu basanga mu bikomeye. Yesu rero wa mbere usiga amazina ariko kubwira abacu gusigikiza theology kubera ko nabwo Imana umuzumba yasenga neza umusenzi wa pastor irambira ati nta pastor ukuri mu kabisa gashande muri musohoka. Tuvuge ngo amen. Icyamba hakazumuka kwireka, hakazumuka gusabana imbabazi byabaye ngo gutsinda musabe ngo mwaka imbabazi kandi buriya ni ugutsinda. Umuntu ikintu abantu batamubonye neza bamubwira ngo akimbabazi ngo ari imenida, buriya ni Satani uri mu Rwanda akunda yikuta imena, ariko si wowe ugiye kwimenida. Inda zose zuzuye ibyaha za Satani kugira kwatuka vuga ibyaha byawe ubumenye Satani. Ikintu cyambere ubuzima bw'umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza agomba kubaho ni ubuzima busenga bwabashirijwe no kwiyeza no kwitunganya. Iyo icyo kirangije ubutangiye amahombi. Tuzamure Imana ishubahiro. Ikintu cya kabiri ni ukubaho ubuzima bufite ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana ni ibiryo by'abakristo. Iyo umuntu abuze ijambo ry'Imana aba ameze nka kwa kundi ko umuntu wavutse ntiyitabweho, ubuzima bwe buranyangara igihe gitoya, ubuzima bwe bukarangira. Uba winjiye muri bwakeye mu mwuka, uba winjiye bwakeye mu bugingo, ubuzima bwawe ntibuba bufite igihe kirekire cyo kubaho. Tuvuge ngo amen. Niyo mpamvu abakirisitu tugomba gusoma ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rikaba urufatiro. Ijambo ry'Imana rikaba icyerekezo. Ijambo ry'Imana akaba ari ryo tugenderaho. Ijambo ry'Imana tukarikomeza iminsi yose. Ariko ubuzima bw'abakristo bubayeho budafite ijambo ry'Imana, iyo abantu babayeho badasoma ijambo ry'Imana, iyo abantu babayeho batiga ijambo ry'Imana, iyo abantu babayeho batazi iyo bazasomera ijambo ry'Imana, ubuzima bwabo buba buri mu kaga gakomeye. Niwirega, nusenga, nusoma ijambo ry'Imana, uzoba uri mu ijambo hejuru. Ariko nimutubakiye kuri ibi uko bimeze ntaho hayuje. Tuvuge ngo amen. Icaga no gukora imirimo y'Imana. Ubuzima bw'abakristo bugomba kuba bukora mu gitondo,
na nimugoroba. Imirimo y'Imana igomba kubibwa ahantu hagera muri hane kugira ngo utange umusaruro wuzuye. Ahambere ni mu nzu y'Imana tugakorera Imana. Ibi binogo biri aha by'amakaro, mwese wanyu utawufite ikinogo cy'amakaro muri salo gutya mwarabipfutse, abandi bashizeho amasima, ariko hano mu nzu y'Imana harimo ibinogo. Habuze umuntu werekwa wagura amakaro arenze 10 ashira ahangaha. Ubuzima bw'abakristo bugomba kuba ari ubuzima bukora, kandi aho bukora ahambere ni mu nzu y'Imana. Tiyagira ikibi kigaragara mu nzu y'Imana, aho tuza guhurira n'Imana, aho tuza kuganirira n'Imana, ikibanza tuza kubwiriramo Imana byacu zose kigomba kuba gisa neza, ndetse n'umushumba akaba asa neza, ibintu byose kanisa rigasa neza, umushumba agasa neza. Aha kabiri tugomba kubiba ni mu mfuzi ntibabare, tirire, tibura uko yiga, tibura uko irya, tibura uko yambara. Ubu uhagaze mu mwanya w'Imana kuko yaravuze ngo niyo nyiri imfuzi. Iyo ushize ubushobozi bwawe mu mfuzi kandi tizisaba menshi, usanga umwaka umwe yaracikije, iyo umufashe umwaka umwe Imana ikagukubira. Usanga adafite umwenda umwe ntabwo uhenze, uzumugurira wawe umwe cyangwa 2, Imana ikagukorera byinshi. Ahantu ha gatatu umuntu agomba kubiba ni mu bapfakazi. Imana yaravuze ngo niyo mugabo w'abapfakazi. Iyo ufashije umupfakazi ubu ubwiye Imana ngo fashije umuntu wawe, fashije uwo witiriye, Imana iragukubira kenshi. Aha kandi umuntu agomba kubiba ni mu bakene, ni mu ngoko, ni mu bababaye batishoboye. Umuntu yashizeho ubushobozi bwe bugira akamaro, butanga umusaruro. Ubuzima bw'abakristo ugomba kurangwa n'imirimo myinshi. Tuzamurire Imana icyubahiro. Haleluya! Tugomba gukora kuko nitwagera mu ijuru tuzivugira, ahubwo imirimo izatuvugira. Imirimo nizatuvugira, imirimo nizasamba. Tumaze kwizera tuzoja mu ijuru, ariko kandi dukwiye gukora imirimo kugira ngo iyo mirimo tuzajane nayo izatubera amakamba, izatubera icyubahiro, izatubera imbaraga. Tuzoba twaragaragaye nk'abantu batageze integeke mu gukorera Imana. Tuvuge ngo amen. Ubwo nibwo buzima bw'iki gice cya mbere twari dusomye, no kwizera no kubaho nk'abantu bizeye bubakiye kuri ibi bintu tuvuye kuvuga. Tuvuge ngo amen. Icya kabiri, ubwo nibwo buzima buri mu itorero. Icya kabiri, bimeze nk'aba bakobwa 10. Aba bakobwa 10, 5 ngo bari bafite ubwenge, abandi 5 nta bwenge bari bafite. Aba bantu bari bahuje ibintu byinshi, ariko bari batandukaniye ku kintu kimwe, ariko natwe tumeze ubu ngubu. Tuvuge ngo amen. Aba bakobwa bose nyine bari abakobwa, icyo bari bagihuriyeho. Icya kabiri, aba bakobwa umukwe watinze, bose barasinziriye, nta wasigaye. Aba bakobwa umukwe aje agasaku kabaye, bose barabyutse, bose barakangutse. Abazima n'abari abandi badafite ibitekerezo bizima nabo bose barabyutse. Nasanze ari itorero rimeze, twese mubona ko twese dupanze muno kumuntu harimo abarozi bavuga ngo batoratore, ni kuri botora batari bakeya. Muno abasabira icyacu bogira ngo babegeranye, siza bosiga. Tuvuge ngo amen. Hano bogira ngo abasambanyi barahaga, hano bakavuga ngo babaka bagenda babegeranye, bababwira ngo babaka bahagara. Nukuri babone ntimwumva ko abantu bahuriye ku bintu byinshi.
aya mavuta ni igicaniro. Aya mavuta ni amasengesho. Aya mavuta azava ku mavi. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Aya mavuta azava ku mavi. Aya mavuta ni ay'abantu barimo basenga. Aya mavuta ni abantu bari ku gicaniro. Buriya nta muntu uzuje mu burozi ahubwo azananirwa gusenga, abagasanga hari umwanya w'uburozi bakamujana kuko atasenga. Intege y'abantu bazabashamo, bazabazishamo, bazabananirwa gusenga, baba bazi kujya babazi. Unanirwa gusenga, kurya kero bawahise. Ndagira ngo nkubwire wowe ukiyavuga ngo wihagaze utari gusenga. Hari abantu bari bagira amahame adasanzwe. Byarangiye bananiwe. Amahame nyayo ni ukuba ku mavi. Tuvuge ngo amen. Umukwe washe tuvuge ngo amen. Abantu mube hano be kubabwira aba barabana ngo gatoya. Umukwe washe ngo babwira ababo ngo nibabaheze ku mavuta. Ubu Kristo ntabwo ari ubw'abantu babiri. Ubu Kristo ntabwo ari ubw'abantu batatu, ahubwo ubu Kristo ni ubw'umuntu ku giti cye. Tuvuge ngo amen. Nicyo gituma abakobwa bavuze ngo nimuduhe ku mavuta, bakababwira ngo amavuta ntabwo yashobora kudukwira. Bigaragara ko amavuta ataba ay'abantu babiri. Tuvuge ngo amen. Icyanyuma soza ndabona abantu banyagaye. Icyanyuma ni iki Paulo yandikiye Abifilipi, arababwira ngo mwirinde zamuka. Niki Paulo yashakaga kuvuga? Hari hadutse abayahudi bagendaga ngo bagoreka ubutumwa bw'Imana. Ubu turi mu gihe abantu barimo bagoreka ubutumwa bw'Imana. Abantu baragoreka ubutumwa, abantu baragoreka ubutumwa, abantu baragoreka ubutumwa, abantu baragoreka ubutumwa umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Paulo byari byaramuvunye, arimo abwiriza ubutumwa bwiza. Yumvise ko hariho abarimo babugoreka. Paulo ntabwo byamworoheye. Iwabo imbwa yari ifite igisuzuguriro. Imbwa ntabwo yari yubashwe na gato. Imbwa nta gaciro yari ifite. Warangize Paulo ngo abatumaho, arababwira ngo mwebwe Abafilipi, mwebwe mwizeye Imana, mwebwe mufite umuhamagaro, mwebwe murimo mukorera Imana, igisigaye ngo mwamaze kwizera, mwirinda barimo bagoreka ubutumwa bw'Imana. Bene data, abafite ubutumwa bw'Imana, abakijijwe, abizera, abafite Imana, mwirinda abantu bagoreka ubutumwa. Nicyo Paulo arimo ababwira ngo mukomeze agakiza kanyu, mukomeze musenge, mukomeze ku mahame y'ibyo nababwiye. Ariko ngo mwirinde izo nkozi z'ibibi, mwirinde izo mbwa, ngo mwirinde ngo n'abakeba, ngo gukeba kutari kwiza. Abakristo mugomba kwirinda. Zaburi igice cya mbere hazavuga, bagusoma Zaburi igice cya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka Imana guheza umugisha. Mwirinde nicyo washaka kuvuga. Mumenya ko umuntu atari muzima, nta mpamvu zo gutindana nawe, nta mpamvu zo kubana nawe, nta mpamvu zo gukomezanya nawe urugendo utari mumubwiriza. Nutindana nawe utari mumubwiriza, azakubwiriza. Niba udashoboye kumubwiriza, ikiri hari no kumwirinda gusa ukamureka. Tuvuge ngo amen.
bukomeye bw'Imana aribyo biganza ubuzima bwacu iteka ryose. Umanure ijambo ryawe ku buzima bwa buri wese uraha, mugirire neza bigasubirwaho, mutabaza amaboko meza yawe, maze natwe turashima izina ryawe. Duhe imbaraga zo gukizwa, duhe imbaraga zo kubaho nk'abakijijwe, duhe imbaraga zo kwirinda abagore ku butumwa, uduhe imbaraga zatuma wa munsi umwe Imana izavuga tuzakumva kandi tukagusanganira. Mu izina rya Yesu twizeye, amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya.